Dobrodošli u IKEA Makeover. Nalazimo se u Splitu. Idemo u posjet obitelji Štević koji od svog polupraznog dnevnog boravka žele napraviti topli obiteljski kutak. IKEA tim će im pomoći u tome. Dobar dan, ja sam Kristina iz robne kuće IKEA. Dobar dan, ja sam Carmen. Drago mi je, Carmen. Uđi. Hvala. Poznam mog supruga Bernarda. Bernard, drago mi, dobrodošla. Hvala, Kristina, drago mi je. Znači, ovo je dnevni boravak koji treba makeover. Tako je, tako je. Iz kojeg razloga ste se prijavili na IKEA natječaj? Pa zato što je jedna to nedovršena prostorija. Puno stvari nedostaje i eto, baš smo se nekako vidjeli u tom natječaju. Znači, sve treba doći novo ili nešto želite zadržati? Pa ne baš, svejedno ova sofa koja je iznimno lijepa i velika i htjeli bi ipak zadržati. A recite mi, ko sve boravi ovdje? Pa ja, suprug i naša djeca, naravno dolazi rodbina. Odlično, što znači da djeca pomažu u ukrašavanju za Božić, dekoriranju dnevnog boravka. Da, uvijek je to na badnjak, mi to radimo, znači večer prije Božića svi zajedno kitimo bor. To je posebno veselje, jel, za obitelj? Tako je. Prekrasno. Predlažem sad da pogledamo internetsku stranicu IKEA-inu i odaberemo neke proizvode. Može? Može. Ajmo. Evo ga, sad smo se registrirali i možemo pogledati zajedno neke IKEA-ine proizvode. Što kažete na ovu Jiperli kolekciju? Jednu vrlo zanimljivu policu za knjige. Pa krasno, svijetli tonovi, baš mogu zamisliti u našoj prostoriji. Pa to će biti iznenađenje. Uglavnom, svi ti proizvodi će biti u IKEA-inom dostavnom centru, tako da vidimo se tamo. Može, vidimo se. Ok. Bog Kristina. Bog Carmen. Dobila sam SMS sa porukom da su stigli naši proizvodi. Jesu. Evo sad ćemo doniti. Može, super. O, dečki, hvala puno. Carmen, ovoga puta mi preuzimamo jer ovo mora biti iznenađenje za tebe. Baš je lijepo što je otvoren dostavni centar u Splitu jer su nam IKEA rješenja sad puno dostupnija. Pozdravite svoj dnevni boravak jer ćete ga uskoro vidjeti u novom izdanju sa puno blagdanskih detalja. Super. Jedva čekamo. Makeover je gotov. Idemo po dobitnike. Dragi moji Števići, dođite, žmirite. Žmirite, dođite. Dobro. Dobrodošli u svoj novi dnevni boravak. Super! Bože! Prekrasno! Totalno. Što kažeš, Kaj? Ajme. Kao što vidite, zadržali smo vašu staru sofu, ali smo ju malo ukrasili sa dekorativnim jastucima. Imate novi radni kutak, ovo je PS radni stol koji je vrlo funkcionalan zato što možete spremiti vaš laptop i zatvoriti ovaj dio. A ovdje je dio za djecu, kutak u Kallaxu. O Bože. Probajte. Ajde, vidi. Ajme, prekrasno. I još jedna fotelja za opuštanje tamo. Ako želite čitati ili gledati TV. Hvala vam, uljepšali ste nam ovaj Božić, stvarno, evo, baš smo zahvalni IKEA na ovom Nismo mogli zamisliti da će biti ovako, totalno drugčije. Idemo sada uživati dodatno još u božićnom ugođaju i otvoriti poklone koji vas čekaju, može? Poklone? Ajmo, dođite.